چیف جسٹس پاکستان عمرتا بندیالا ریمارک زاتک کہ پیپلز پارٹی مدام قربانی داتک پاکستان دارہانی ہمراہ بوتک چیف جسٹس عمرتا بندیالا سرو کیا سپریم کورٹ بینچ باسکی لارجر بینچ آرٹیکل 63 تشریح داتک ادرکتا صدارتی ریفرنس گشک داشتک رضا ربانی وتی دلائل دیان گشتک کہ صدارتی ریفرنس رندہ آئینی عہدیدارانی خلافہ ورزی خطک چیف جسٹس ریمارک زاتک کہ سپریم کورٹ آئینی بالادستی و واسطہ اشتاتک امید گیسک کاریں کہ ہر کیسا انصاف داں چیف جسٹس گشتک پاکستان سیاسی راج بتر گوائیں پیپلز پارٹی مدام قربانی داتک جمہوری دارانی ہمراہ داری گتک ماں قربانی دیوکانی احترام کریں میں بابتا کسے ہرچی گشی بگوشی ماں ملک خدمت کریں رضا ربانی گشتک وتی پارٹی وفا نکنو کے مردماں المیہ نئے کہ بے ایمان بیاں آئیں گشتک نامزدگی کاغدانی تہا حلف پارٹی وابستگی حلفیں اصل حلف ہما ہے کہ قومی اسمبلی چسکنک بھی آرٹیکل 63 باس پارٹی پالیسی خلاف بورڈ دے گئے آئیں گشتک مزن وزیر عمران خان آئین شکنی کنگا تیار بوتک بھلے استعفیٰ دے گا تیار نہ بوتک گو پارٹی انعراف کنگا آرٹیکل 62 ون اطلاق نہ بھی